tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadang? Babayan ti asi ti Diyos, nakaadu akmet iti napasadak bakit? Iso matang akmetten kadagiti kasapulan dito'y balay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga ado, ti mapasadaam lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan latta ti riknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko kanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako nam lakay. No, ado mat ti mapaspasadaam iti jeep. Ado mat ti matultulungan ta karuba. Pudno na ita bakit? Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti mat duma. Maliparan da pa yun ti utang da. Ay nas ka nagbayad dalat ta bakit? Nagrigregatan tamad day ja kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga rod ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungot no singirum ida. Sapay la ko mga rod, tagbayad mo ten dagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanamkulas, nagsapa ka mo ten arumar. Mapana mang gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatag, mang samay? Itala makarwarak ta makumikumak mo iti trabaho? Sa bagay. Naimbag ka pa adulat ta ti mapaspasadama na. Nagagat ka ngamin unang at pasada. Saan ka ama ibusan iti kwarta? Kung kasla di ka mabambanog. Makariknak mo't iti banog kulas. Ananusak lata na, tapos saan kami nga agbisin ka ni Bea nga asawa. Biliba ka talaga kin ka. Masanak nga agsalukag, di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tini nagpilitay. Ay, asiday ka kun iti papanak. Ala, di mo panunutan dahi takulas. Kaslas saan ta nga agkaruba. Pagyaman ak nga ron, nakasta. Masingpet ka talaga akaruba, manong samay. Ay, talaga nga wanan kami ita sa ami barok. Iso pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot day tatata. Mano aya ti utangin nyo? Sa nga ribo ko mano adda. Bayadak tao no adda kwarta. Ket wala tata. Nasingpet kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Gaputa day tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong kadagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala iti kwartang utangin nyo. Kapampanaw mat ni Manang Laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta ya? Wen, ay na, nyangay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat nga umay umutangan. Ay kat pautang lataydan ah. Total, inaldaw mo't ama panak agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay ka, wen alakay. Kastalatan ti aramidon ta. Apayen kulas. Itay kapay apuman nagnad iti parangan. Agparparikuta nga ron tata. Anyat pagparparikuta maya barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikulana. Awang mo kapag alaki ti kwarta. Anya. Naigatang kumutin iti abuno di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. Padasam ti mapanumutang ken ni Samay. Ha? Imbag dayjay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat namin na mapanagpasada iti jeep. Ay sige man tata. Padasam mangarot ti mapanumutang ken kuana. Kasapulak at talaga ti kwarta samay. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikulana. Kasta ka di, kulas? Huwin manong samay. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang kiti kwarta. Kulas? Di ka madanagan. Taapa man na makaapit akag bayad a adagaws.
Sige kulas. Mabit lang. Inak alang tut utangan. Lakay, agsasarunumot ti umutang iti kwarta ken ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yung dawatan dito'y balay. Amuda ngamin asaan ka ang naimot. Iso si Kati asit ganda. Beya. Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pa'y anak kabayad. Anya nga tan mo mapan mo singiran ida bakit? Ah? O, sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiren dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't daduma. Naglemeng dan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Nala, baliwam tumanan ti mapan agsingir bakit? Ay, lakay, da ito yun ti kunkunak arigat na. No umay da umutang, itud ta adagos ti utangen da. Ngem no agsingirtan, ay na, agpukaw dan. Bakit? Ay ka, agsingirak tumanan intun bigat. Adu tinasken agatangeg para dito'y balay. Dandan ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyamanak tanadanon ka diti balayo. Apay ka diyan, Alisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak agpakpakaasikan ka sami. Masakit ngamin di anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti mo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman no ti utangam, Analisa. Kasano nga rod dayta? Impautang mo mutten dyan na batbati a kwartata. Diyak ko mapautangan na Analisa. Ngam nagpakpakaasi, bakit? Anya? Masakit ka no di anak na. Iso pinautangan klata na. Di ka madanagan, bakit? Inak man ang agpasada, tapno da igatang ta iti bagas. Ken daduma pa masapsapol ta dito'y balay. Allah, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan narabyan ka. Ay, nakapoy ti pasada, bakit? Anya? Manmano ti pasayro. Iso abasi ti napasadak ita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw. Adda na pigsa. Adda mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpay sudet ang imbagam. Beya, bakit? Nala, hingga nga rod manganin lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mo't ngayon malatiw kayo dito'y balay, ikit. Wine, sabi ba raw ka? Ay kagyaman na ka, danadanon ka dito'y balayaw. Apay ka di, ikit. Ninapaw ba raw ka, ha? Masyan ka kumakanyak, kasapulak na una yun ti kwarta. Ha? Ay napaw, pautangan na kumabaraw. Manon nga aldaw, nga awan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Ako Kaya pa, sigin barok, agpakpaka siyakin ka. Ay, pautangan na kaon. Ay, niapod daw, timang binbindisyon kin ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadagiti kaskada ka, maingag ka sa pulan. Pasensyakan bakit? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay, kani ikit Rosing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamot latan ti asit ganda giti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin nga agsardeng nga umay umutang ka data. Jakmat kayat apabaynan ida Iso pautangak mo't latay da. Ay lakay, adu pay ti jak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kiti agsingir bakit? Datamot ti maibusan, no kanayon da nga umay umutang. Ay wen talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawan, lakay. Apa, hindi ka kadi mapan agpasada ita. Ay, saan mo't nga gandaran ti jeep?
Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Ala ka sanungay daytan lakay. Awan mo na singir ko kadagiti nakautang kadata. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan tati kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga. Kaya po nagrigatin ay at singir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep. Daan nga minin ti jeep ko. Isu nga adun dagiti madadala piyasa na. Ala. Ay po. Una yun apan nakairanrananan lakay. Wala nga ron bakit. Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo dyan mekaniko lakay. Ay. Agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nas ka na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimahan. Alalakay ka sa nudaytan. Aburido ak pa yan. Awan pa yan igatang iti makan dito'y balay. Anya nga tanti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakit. Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nas ka na may patarimahan kung ti jeep ko. Singir ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talagang awan pa'y makwartak ita. Anya? Imbagam idi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay ngay ngagsingir ka matay. Anya? Unay ka matay. Naglaing ka mga agsingirin. Kaslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni mo biyang asawam ti may nagsingir. Ha? Agbayadak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulit mo na masingsingir. Saan kumamat akas tati ibagam kanyak? Pumano ka? Awan ti masingir mo kanya. Awan pa'y kwartak ita. Naglaing kalakit di nga agsingiran, beya. Kasladyak bayadan ti utang ko. Agbayad akto no da kwartak. Nay, agungat ka matan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kon. Dua alawas pa'y tinapalabas agsingir kan. Ha? Tsak pa'y mo't kaya ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umaya ki balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan nakautang akon kada kayong agasawa kut umay daklatan singsingiran ditoy. Makauray kayo umot ah. Ala, di ka kumamot agsao iti kasta, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko ang masingsingir. Agbayad akit ti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam. Ay, nagrigat asingiran dagiti nakautang kadata bakit. Wen nga rod lakay. Ay po, mabainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutan. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida, angem no singira mon. Sikapay ka ti dakasen. Talaga Angam kasano daytan lakay. Saan tapay mo't ana ipatarimaan mo't ti jeep. Uwan nga rod. Datan ti agpakpakaasi kadagiti nakautang kadata. Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti nautang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same biya. Wen tata, nasken ngamin ama overhaul ti jeep mi. Awam mo ngamin sa bali apanggadan ni Sami no saan ati panagpasada na. Ewan gayam. Saan ka di asing-singiran ni Same di na minsan nga aldaw Nicolas? Wen tata, Kay nagbayad. saan nga rod tata? Awan ka no kwarta ni Kulas. Talaga nga ulbod day jay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ti kasta tata. Kit no nakaapitan itinatang na. Nakatsamba nga rod itinangina apresyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Iswa, nakatsamba ni Kulas. Kat no nagpainom pa'y iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga rod asan nagbayad iti utang na kada kami? Inulbudan na kayo, Nicolas. Di nala kaya't ati agbayad iti utang na.
Ay, noadala ko makwarta. Nagbayad ako man akong. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi nga min, nana. Nagbasit mo ti utang ka. Singir ka, singir. Kaslasan ko mo abayaran. Ay, impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtut, ah? Ay! Urasan mo kay palagip. Tamak nga sa utang ka kada kayaw nga gasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uday kayo mutan nga gasawa. Nagsimnublat kayo mutan. May agsingir dito'y balaygaw. Nagdakis mutan ti ugaliyaw. Ha? Anya ka din day sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga gasawa? Agsingsingirak laang mat iti utang nyo? Saan kayo nga awagan iti dakis? Kaslawan nakam ko mo sa nakautang ka na kayo. Dito yung kinabakit ko. Pagbalbalin ng daki nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dito nga basit nga utang ko kada kayo. Ala, baybay amlataydan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay, Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad ang tulatan, no ada kwarta na. Kwarta lang na ita. Masapulak to manan na, no matarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Di na tabaybayan. Payakas lasan mo ta na rumrumar ni Same, Bea. Masakit ti asawa, tata. Anya? Makalawasan nga saksakit. Kahit impacheck up mo ka din iti doktor. Aw mo ngamin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Same, Bea. Ah? Sige. Ala, umay kayo nga rod iti balay, tata. Isumot lagaya, masan ka na rumrumwar, ta masakit kagayam Same. Uwan, tata. Hala, di ka matanagan, ta siya ti makisarita ka nagiti nakautang ka na kayo. Nas ka ngagbayad dan. Tata, impagpay kanya ka ta nagbayad na kadagos iti utang ko ka. Saan nakas ka nagiti karuba ang nakalipatan ngagbayad? Tata, nasingpot kayo nga agasawa, iswarong bangla nga tulungan kayo, mait. Saan na kakas ka nagiti daduma di ta malipatan dan ti agbayad? Kas panglakayan nyo dito'y lugar tayo. Patsindak ko ma. Masakit ita ni Samay, kat kasapulan na launa iti kwarta. Tata, Hindi na tayo tagkasapulan, kat nagpatulong tayo kadakwada nga agasawa. Saan tayo narigatan, ngay mutang, sana ya? Ay, uwan, kapsat. Naglakada, nagpautang, takayat dati makatulong kada tayo akaaruba da. Ita, nagrigat da kay asingiran. Pabainan nyo pa ida. Ay, sana nasayati kas tangogalay. Ay, Nagbayad kami nga rodan, tata. kami. Nasaya at launay kulas. Agbayin tayo umit ka dakwada. Dakal, tinaitulong da kada tayo, hindi da tayo tagkasapulan. sige, kauray siya, kagbayad na mutan, kapsat. Pasensya kan Samay. Nakamirisok aman diti naramid ko kan ka iti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Uray siya, pakawanindak Sana rumbang tinaramid ko, bayadak matan ti utang ko. Ay, Samay, Bea, nasaya at kayo, wakaruba. Tagkidawak mo, titi pamakawan kada kayo. Umayak mo at bayad iti utang ko. Agyaman na kada kayo, ta nakamiris kayo. Hindi kayo madanagan.
Saan kami nagimula iti sakit tinakam? Pudno dayta kakabsat. Saan kami ang nagimula iti sakit tinakam? Ti napatag ita, nagkikinaawatan tayo manen nga agkakaaruba. Dagiti agkakaaruba, katrumbeng nga agtitinulong. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, Agiyaman Kami.